الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، قيامك الله سبحانه وتعالى نيكم بومب الصلاة نسلام تميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ashalongo wa Islam lelo diwele dizi kudia juma vidi data 28 ya mwezi wa Dhulqaada shaka shamili 440 iyo hijria gatuzigadi ile maruku gawidi kutitujinjile mu mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wala kwe wayikubaga nkupanga nyigwa ibada ya haji. Haji ni shiwele shipilala munkutula mwaipilala nzano ya Islamu. Ni ashalongo wa Islam pa ujipambari kugawidi tayari tujinjile mudi 10 dia Dhulhijja di 10 dia lakwe matemariku 10 ganda ndagaga gawele mariku gakushimbishika kwa bazi pamero pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimpaka Allah agalumbi dile gele marikugo mushitabu shawasha kushimbishika. Allah subhanahu wa ta'ala abishete kuti wal fajri wa layalin 10 ngukulumbi dila hundawi ni ngugalumbi dila marikuteni ga mweri wa Dhulhijja. Ashalongo wa Islam Allah pandawi ja kuilumbi dila iumbe yao kukubaga kutumanyizya uwe bandu pakwambaga ushimbishimbi wa ile iumbei. Ni mwagalumbi dile marikuteni gaga kweleko kuwele kutumanyizya ya kwambaga uzito ni uhulu ni umbone ni ushimbishimbi wa marikuteni galakwe ga mweri wa Dhulhijja. Kwa wadi wale wasadi ibelese mukupanganya ibada ya kwatendela Allah subhanahu wa ta'ala munkatima mariku galakwe teni bazi shabate madibilo gejinji kwa bazi mwaweshe telimtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muhadithi nditu jajitamidi sishe musahihul Bukhari. Tumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waweshe tukuti ma min ayamin al-amalu salihu ahabbun ila Allahi fihinna min hadhihi al-ayyam. Tumi sallallahu alaihi wasallam waweshe temu kwa manjira ashima sahaba yuzo ni kuwele kutumanyiri ya uwe tumiwatiti huti ma min ayamin pangadi mumariku al-amalu salihu shitendo shambone ahabbun ila Allah shiwelesha kunonyelwa nnope kwa Allah subhanahu wa ta'ala fihinna mugele marikugo min hadhihi al-ayyam kuleka shitendo cha kupanganya mu mariku gegano yani 10 Dhulhijja pakwambaga mariku 10 ga mweri wa Hajj. Ashalongo wa Islam ni mundu panda yuja shatende tasbihi kutenda tasbih ni tahlil ni takbir mata kutenda subhanallah kutenda la ilaha illa Allah ni kutenda Allahu akbar kupanganya yala kwe mu mariku gegano gatujinjilega marikuteni ga Dhulhijja shapate thawabu nope kulikangana ni ibada ya ntundu huo na mbuya kupanganya mu marikugane. Mundu joshajime kurwadira karibidi aterle udhu ni kurwadira karibidi ni kutama pare ni kuriyoma ga Qur'an shapate madibilo gejinji kulikangana ni madibilo gawadi yinkupata mukutenda ibada ile mu marikugane. Ashalongo wa Islam wejo tuweji wakushishi dimba ni kudikanga ni kukola sabar pandawi ja kutenda ibada nobe maziku galakwe gagararle Allah umbone wakwe. Na magana tuwa bandu wakupwanyila ni kutamaga kuhunguluka kwa randawi kushera dama au kushera gadibau la ngani tupanganya gayalakwe na mbutushulu yeje kutenda istighfari ni kuomba madua ni kupanganya masunna kushulia kutola zaka pampepe ni kutola sadaka kushulia kutola sadaka bazi yala kweyo iwe shindu ya kutukamushira nobe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalongo wa Islam we mwine mako tulepele
kwaula kupanganya ibada ku Makka mutundu wa haji. Nambo yala kwetu kumburianayi ni ikuzoze gwejo kuipanganya kwa digongo dia kuti lazima tuzoze mautendele galakwe ga kutumanyiri Allah subhanahu wa ta'ala ni ga tumanyiri mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wabeshete Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mushitabu shao Lataif al-Ma'arif wabeshete kuti man lam yastati' al-wuquf bi'arafa falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arafaha ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويسلفه ومن لم يقدر على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. أسألوا وش إسلام ابن رجب abesheti kuti man lam yastati' al-wuquf bi'arafa babadi hori bashale pele kuima kugalaundi ya Arafa ku Makka falyaqif 'inda hududillah bazi ajime mumipika jawisle Allah subhanahu wa ta'ala alladhi arafahu jajimani mundu nagale pele kwa ula ku haji alevele kuima mugalaundi ya Arafa bazi ajime mungaitenda isindu yaiterle Allah haram yaiterle Allah haram ugujime ni wiwambale ngana wipangani apa kuwapo udi wimanyi. Wa man lam yastati' al-mabita bimuzdalifa nibabadi woze bashale pele kugona kugalaundi ya Muzdalifa. Muzdalifa gawele maloga kugona gawandu pandamija haji sanu bashale pele kuja kugona gele malogo faliyabit ala ta'ati Allah bazi agone mutaaja Allah agone mukukuya malamuriga Allah subhanahu wa ta'ala liyuqarribahu wa yuslifahu kuti ibadayo bazi yabandikani kwa Allah subhanahu wa ta'ala agone mukukuya malamuriga Allah agone mukutenda ibada ya kwapo pela Allah kuti ibada yabandikani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن لم يقدر على ذبح هديه niwadi wori bashale pele kurishita shinya mashao bimina pagalau ndizya mina ni malogele gakuti wandu wakwala kwa hija akurishita gainyama yao sanu wale pele kwa ula gele malogo ni kurishita shinya mashao falyadhbah hawahu bazi arishiti yaidi muntima mwao ya iweli ya kuzakala yala kweyo aitiori muntima mwao ni yablagha bihi almuna kutimwanjao au upate utendele wako embesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati' alwusula lilbayt ni wadi woze wale pele kwa ula ku Makka li'annahu ba'idun kwa digongo dia kutadika falyaqsud rabbal bayti bazi wapo pele asiene nyumbajo fa innahu aqrabu ilayhi kwa digongo asiene nyumbajo wabele Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu ilayhi bazi adipa kubandi silanno pipa kumbandi silamundu uju min hablil warid kulikangana ni makabandi kanegana mundugo ni ntazi wao wa miazi wa udi palukozi wao. Ni ashana rawashi Islam gelema loyo waweshete Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mukutushiria uwejo kutituwa kudimba ngana pakutenda ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kudimba ngana mukuiwamba la yaiterle Allah subhanahu wa ta'ala kwa haramu. Ni ashalongwa Islam pakuwapo mazikugo gabandisile ni batuiweni kuti tuiwa kumbuziana kuti mitima yetu jijimushe nijidibeleshe ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mitimajo jikoreshele ya kwamba ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.